Sanibonani bafowethu ku TikTok, sanibona nje kuzo zonke izinkundla la kufinyelela khona le channel yethu umkhanya kude TV. Nange ngenhlanhla ke bafowethu isihloko sanamhlanje ngithe ange sivele sibe nje live ku TikTok si live. Abangasikhonanga ukusithola bazokwazi ukuthi basibambe ku YouTube. Le video izovela ku YouTube kwi-channel futhi umkhanya kude TV. Siyabonga bafowethu abantu abangenayo laphana ku TikTok. Siyacela bafowethu abantu ba-like page lethu ku TikTok, baphinde ba-subscribe futhi nase page lethu lo mkhanya kude TV. Abantu abafonayo bafowethu siyacela ukuthi bathukuma kancane ukusifonela laphana, ingcingo asizukuyibamba okwamanje. Kodwa ke sizothi nje sizokhuluma lana bafowethu abantu abakhona ku TikTok. Sikhuluma udaba olukhulu laphana bafowethu. Kunodaba la bafowethu olutrendayo. Udaba oluthenda ungizwe Mchunu ne IFP. Ngithe bafowethu ake ngihlale nje odabeni ngoba la uhlelo lethu ingosi yethu ithi siyalungisa siyakha. Abantu abaningi abam-understand lo ababo ukuthi ungizwe. Ungizwe umuntu uyaphila ufana nabo bonke futhi abantu. Kodwa manje unalento yokuthi ulibhinqa. Ungizwe ulibhinqa. Eyibhinqe njalo uma ukhuluma lento yobunsizwa. Labantu laba so manje thina njengamabhinqa siyam-understand ungizwe uma ekhuluma ukuthi usuke ethini. Esho lezi zinto esuke ezisho mshembe bani amatema asuka awakhuluma no ayikhali lo abantu abangam-understand ukuthi uayikhali uchaza ukuthini. Kube lento yokuthi ayikhali wayesho ukuthina as amabhinqa. So singeke nje thina sivula icase ukuthi kuze kuboshwe umuntu ngalento ngoba uma sithi nje thina samabhinqa ziyakhala, zisuke sizikhala, siyazi ukuthi sokukhala ini. Ngiyazi ukuthi niya-understand amabhinqa. Ngifuna ukuthi beyiqonde kahle abantu osopolitiki no ngathini no IFP kakhulukazi ngoba iyona ebhala incwadi njengoba nje besilindele izolo ukuthi ungizwe umfoka Mchunu kufanele behlangane estation bekukhulunywe ngodaba oluthinta incwadi ekade ebhalelwe yona laphana ungizwe umfoka Mchunu. Siyakhumbula ukuthi enkulumeni yakhe wathi ukuthinta kancane abaholi abaqhathanisa kushuthi amanye amalungu e-IFP awayithandanga leyo nto. Okuwukuthi ke bafowethu mhlawumbe into ukungam-understand uMacingwane okudala ukuthi kuze kube khona ukuthi beze bembhalele incwadi kanti lento fanele ngabe bona sebayi-understand ukuthi uMacingwane umuntu onjani. Ningangizwa kabi bafowethu aba-IFP, ningangizwa kabi, mina ngiyena usopolitiki, ngumuntu nje, umfana nje omncane nje oyihluphekelayo. Uyangibona nje nawe uma ungibuka lokhu kuyahlupheka lokhu ya ngiyadlala bafowethu amanqoko nje. Kodwa ke nje engifisa ukuthi nje sikuqonde ukuthi leya nsizwa leya kaMacingwane umuntu nje inamanqoko. Lokhu mhlawumbe ukuthi ithinte kancane laphana ubaba hlabisa. Mhlawumbe indlela asuka ekhuluma ngayo yena uyikhuluma lento yobunsizwa kanti abantu asikhulanga endaweni ezifanayo. Abanye abantu abawa-understand amanqoko, uyabona. Futhi into edala ukuthi bemnake ufuna ukuthi naye ungizwe ekubheke lokho ukuthi yini into edala bemnake. Ungizwe into esuke ikhulunywe uyena. Abantu balaKwaZulu Natal bayazi ukuthi thina njengamabhinqa siyakholelwa kuyena njengoba ebiza ngopresident. So shuthi iKwaZulu Natal uma kwakhuluma into mhlawumbe wayikhuluma kabe ngomholi wabo, leyo nto thina sizoyithatha serious bese kufa amagama abaholi. Isizathu lesi ngithe mangihlala ngisibheka ukuthi yisona esidala ukuthi ungizwe baze bambhalele incwadi egcine ebone sengazi ukuthi mhlambe uyazondwa kanjani or uyalandelwa. Cha, sikholelwa kuyena. So uma kwayikhuluma kusasa isuke isitrenda ilokhuzana izwe lonke einkundleni zokuxhumana. Nawe uyakwazi lokho kumfoka Mchunu ukuthi kwayikhuluma igama lakhe nje uma ke lathindwa umlomo wakhe uyatrenda noma kanjani. So manje bayakholelwa ke nabaholi ukuthi ungizwe uma kwakhuluma into mhlawumbe ngoba ngazi ukuthi uyayigxeka leyo nto uzolimala igama lakhe. Kufanele naye umfoka Macingwane eqonde lokho ke futhi
ekuqaphele lokho. Angisho ukuthi ngiyangigxeka, angisho ukuthi ngigxoka abaholi be-IFP, kodwa nje bengithi ngifuna ukuthinta lapho-ke ngoba la ingosi yethu ithi siyalungisa, siyakha, asigxeki, siyalungisa nje kuphela, siyakha. Sithi nje asakhane ey'ntweni ey'fana nalezi, noMacingwane naye uwumuntu, mina kuMacingwane sengike ngahlangana naye emcimbini kweminye imicimbi, sacela ukumsho ukuthi Macingwane, bafowethu, kukhona aba-requestayo laphana ngoba si-live bafowethu ku-TikTok, bakhona aba-requestayo la bafuna ukuthi ukuvela bafowethu, angikho muhle kulezi zinto, kodwa ukhona ulokhozana wami laphana, umfana okhona la onjinela namhlanje ucameraman omusha okhona lapha ngemuva, ngicabanga ukuthi uNtofu khona, abekho abanye abakhona o-cameraman, kodwa-ke ngicabanga ukuthi bafowethu ngizonibamba la, ungafili kodwa woza ubhekele nawo. Cha bafowethu, ningixolele, sizama ukuthi sinithathe laphana ku-TikTok ngoba si-live. Athini ama-comment, ngizofunda ama-comment la ukuthi mina bafowethu ngifisa ukuza uvo lwakho lapho-ke emakhaya nje, ni-comment ngizwe ukuthi ngabe kuthini nje okwenu ukuphawula ngalolu daba. Ngizofunda ama-comment kuphela, angeke ngize nginithathe ukuthi sikhulume live. Ngicela ukuthi abantu bakhomente ngalolu daba ukuthi wena ngabe lolu daba ulithatha kanjani lolu daba, njengoba silibona lutrenda, lukhula, kubhalelwana iy'ncwadi. Ake sikhulume laphana kwi-comment section, abeza abantu, abangena abantu, abantu ba-request u-live, baya-request abantu abaningi. Bafowethu, angeke ngikwazi ukuwabamba amalokhuzana ama-request. Uma ukuthi ufuna ukukhomenta ngizoqhubeka nelokhuzana ngezansi, siqhubeke nodaba. Bafowethu, into engayisho nje kumina, kunina nje nonke bantu bakithi base-South Africa, ngiyabonga konke enikwenzayo. Sengazi ukuthi nje unyaka uqala siyabambisana, ngoba ngiyabona ukuthi abantu abaningi njengoba ngi-live nangala kumkhanyakude bafisa ukuthi sikhulume, kanti isikhathi siyashaya, isikhathi sidliwe nje. Bafowethu, ngicela ukuyivala inkulumo yami namhlanje. Ngifuna nje ukuthinta udaba oluthinta ungizwe, nokuthi abaholi be-IFP bekuqonda ukuthi ungizwe vele ngoba sikholelwa kuyena, vele asuke kukhuluma thina njengamabhinca, sikholelwa kuyena, kodwa-ke akungabi yinto esengazuthi mhlawumbe khona icala lenzile, njengoba isehamba icala nje lokuthi wathi ayikhali, nje ngikushilo nangasekuqaleni kwevidiyo ukuthi lokho-ke kuthina njengamabhinca akulona icala, kodwa kuyena icala, ngoba wakusho kubantu abangakuqondi ukuthi uma sithi ayikhali sisuke sikhuluma ngani. Ake ngizame ngivele ngimthathe lona ngimjoyinise ku-TikTok. Bafowethu, kunzima kakhulu naba abantu ku-TikTok befisa ukuthi babe nathi. Ngiyanibona bafowethu, ngiyanibona nonke, ngiyanibona ku-TikTok. Ngicela ukuthi siyeke sifocus la bafowethu. Uma ukuthi khona lapha engigcobe khona kwakhona othintekayo bafowethu, inkosi ithela umusa. Igama lami nguVusi mina, insizwa yaphansi le ejozini, bathi kwaMhlapi iyalingana, abanye bathi kwaNkomo zinye upholile, basha bakuthandayo. Ngiyacela nje ukwenze okulungile kule channel yethu, cindezela subscribe, cindezela nebell ukuze uzothola njalo ama-notification. Bafowethu, bhabhayini laphana ku-TikTok, sizokhuluma lolu daba ku-YouTube. Bhabhayini bafowethu, siyabonga.